kum chlo tra khani loki vi petha pesu chani yokhe chuk the tra khani chala khetani kini nam ku pungu Asia ke kha society the akhoto khami pichni yokhe chuk kha khe muchla ni chala lo track.in society the no piuno India ga khu Telangana state ngo Andhra Pradesh states mi United States ga khu lo ka ku phiche ke ko visa ko mo United States of America ga khu yibi kana cancel shivets ki gong no India ga khu India ga khu mi United States ga khu la ka ku phine na ngo che ke ko timi ko mo na avexa solvai ipi panung na United States ga khu la ka ku phine na gu ka lak to mo pe tha na ka ku phiche ke mo panung na I ko na avexa solvai ipi ite ye panung ye United States ga khu khveno Germany ga khu ngo United Kingdom ga khu la ka ku phiu khaveni pi akapu sha khani ipi Yekukhe Jagakake Mucholani Zalolo Manipur State la Mayday mi Kamino Yegiklu Lakilono Alu Tomo Hapasism Impalpu Wikdao Uchikilono Kuho Yegiklu Tipono Kukizo mi Hopu Katil Manbi Village Ipikipu Tovekeno Yegiklu Tipo Zlena accident shive ipi Dilena Kukizo mi Hono Alu Bosta Kami Ikipi Vekelo Mayday mi accident Sholkiu Laki Pulwe ipi Itagi cookies o mi kono pikiuno ningo cookies o mi kono meite mi ko sas aku sha ki hipolo meite mi kono aku kwaye kumolono ningo cookies o mi ko sas alho ku tu aku sha chen ki mu ningo na meite mi ko lo ki me ki kumla shi cheni ipi News 18 sasa ki tiena rekokhe chireka khe mucholani chalolono pikiuno Australia ga khulimi ai khala model JKP mi top model star Lucy Markovic ye akho kasu lucky gong no ani gni chalolono li ka ka hawai ipi li akho kasu gong no I gona ime ki wiye ampe bidi show se vai ipi li katani kini na chire pungum pe lo kilo Australia's next top model ki shelo contestant lucky shi che ki ipi eno tipo lo kilo ye li ampe chritni shi che ipi li ampe mukutsni shi veno li ka hawai ipi li ka hawai ki gong no Liu fans timi tomo I gona amloi me khawai ipi Russia ga khu gushimi kono tupulani chalolono Ukraine ga khu capital Kyiv phogilo bom vesuvetse kiulo rensa na ngoche kiu ki lakhi ngo hidi shiche kiu ki lakhi ship sawa sai ipi tilena timbidi izawai ipi ena tie Ukrainian officials ona akhalo piklawai ipi Etage asa ki teno pikiuno tupulani salo tipolo Russia ga khu gushimi kono Ukraine ga khu capital Kyiv phuge tipolo drone bomb hlo tache vesuvetse ipi Etage Ukraine ga khu capital Kyiv phuge mayor shakyu Vitaly Klitschko no pikiuno tileno tim kuthu akhu ka hawai ipi Russia ga khu na Ukraine ga khu sasa agusha kyu hipo ye kigithina tavepeni pi kumsu chemo kyu gongno United States ga khu ye peka ye Igona amloi mevai ena amlo aluku no kahawai ipi United States of America ga khu liki kumobo European Union ga khu yepeka hoge amlo aluku no kahawai ipi Etage asa ki teno pikiuno hipo pine dola Ukraine ga khu Linux ipikiu alo China ga khu mi Russia ga khu kupukelo no Ukraine ga khu sasa agusha kiu timkini ge phulvekiu gongno timikto mona kumsikiu no Russia ga khu na Ukraine ga khu sasa agusha kiu hipolo North Korea gushimi timi katoni trikni ngo China ga khu gushimi khamige pe tha che kiu hipo ye Russia ga khu na ai kha gushi akuthu huthu kiu lakhi shwai ipi kamse ipi timi ko mo na kamse kiu no Russia ga khu ngo Ukraine ga khu na agusha kiu hipo no ai kha gushi akuthu ko lhoke pusinani ipi kamse Etage asa ki teno pikiu no China ga khu ngo United States of America ga khu no panong ga khu gushi kiu 6th generation fighter ipikiu khami mla phelwai ipi United States ga khu no ktaumi ga khu pelo pana ga khu msa penya no pana ga khu gushi kiu akum to hiba ko ai kha kumslo phni ipi tiu toi China ga khu ge pana ga khu gushi kiu 6th generation fighter gushi kiu khami ge ai kha timi kumza pievai ipi Etage asa ki teno pikiuno Russia ga khu no Ukraine ga khu sasa agusha kiu hipolo United States of America ga khu gamuno United Nation koge agushi hipo tave pen ki wangno kumo simla vai ipi ena akka kumo kha vai ipi
Etake asa ki tieno pikeu no Russia ga kuna space kungu missile satellite kuthu krevekeu gongno United States of America ga kungu klolau ga khu ko eno European Union ga khu kumsuno Russia ga kumsa khawai ipi Etake United States of America ga kungu European Union ga khu ko eno klolau ga khu kono kumsikeu no Russia ga khu no pana ga khu missile satellite kuthu space kungu krevekeu liki kumopo Etake Russia ga khu no Pona nuclear bomb kami ge space kungu kriveke pushinani ipi kumsike launo aga khu hipakono Russia ga khu msa khawai ipi Russia ga khu no pona missile satellite kuthu space kungu kriveke utipako ye ku dolomo agu mi ga khu ko show missile bomb bep ku vets no kuto be krike usivai ipi itagi asa gi teno pikeuno China ga khu ngo United States of America ga khu eno Elon Musk ge satellite kami space kungu krike ye adok shwashivai ipi ekimo Russia ga khungo Ukraine ga khuna agusha ke hipo dolo Russia ga khuna missile satellite kuthu space kungo kepepa ke hipo ye kutawmi ga khu satellite ko toy ke kumai ipi ekimo ai khatimi khuna kono Russia ga khu sa sa agumi shan keno panong ga ngono I kono agum sapu lakhi shivai ipi Likhi como pu nuclear bomb kami ke Russia ga khuna space kungu tipo lo kepepa ke usivai ipipi ta ke asa ki teno pikeuno kogo aga khu lakhino pana ga khu satellite space kungu kenipi akapushan ke no panong no international law ye za ke no akhalau piklave cheni ipi ekimo Russia ga khuna ku missile satellite ku ku mu ka samona ku vilamo aza kumona space kungu panaga ku missile satellite ku space kungu kwai ipi eno tie ku dolomo agushila peitan ki usivai ipi ishista ki the hipado nongkam chishkimti